Арча районы Ашабаш авылы егете Фаилны армияга алалар. Ул Шиләбе өлкәсендә хезмәт итә. Шулай бер вакытны урамда барганда ул бик матур кызга игътибар итә. Танышалар. Девушка, можешь с вами познакомиться? Можно. Как тебя зовут? Регина. Меня Фаил. Очень приятно. Татар егете белән башкорт кызның мәхәббәте никахка барып җитә. Никах мәҗлесе кыз ягында уза. Бүген исә егет ягы кызның туганнарын көтә. Кунаклар кайчан килә инде? Абиттан соң. Озакламый килеп җитәрләр инде, көтеп утырып торыйк. Көтеп торыйк, дага кылабыз без. Дага кылабыз. Әнә анда бер ак машина күренә. Алар түгел микән? Киләләр кунаклары. Менә кызыбызны биреп менә килеп сыктык, алыс юлдан, Силәбе өлкәһеннән, Коншак районы, Мансур авылыннан менә кыз бирәбез. Кыз китердек. Ерак yerде якын итеп килдек бу авылга без. Кыздың күрерсен кияүдә. Сез Татарстанда беренче тапкырмы? Беренче тапкыр. Ничә сәгать юлда килдегез? 4 сәгать килдек юлда. Субханалла, 14 сәгать. 4 сәгать килдек. Барыуга бирешмәдек. Бирешмәдек, арыманык. Барыманык. Аллага шөкер. Бирнәгә нәрсә алып килдегез? Күстәнәстәр, бүләктәр. Без булабыз менә кызы белән кызагай. Таныштыргыз әле үзегез белән. Мен Нургали булам. Сез? Мин Айгөл. Сездән мендәр бүләк итәләрме әллә мендәр алып килгәнсез? Мендәр кызга приданный сервис. Ней. Посуданый булалар. Күстәнәстәр. Кыен булһа язмыш кайдап килгән, шунда килде инде. Мин төп кадагай булам инде. Олы кадагай. Impayra teredor, Hubuyunda tesere başka tegete biter. Impayra teredor, Hubuyunda tesere başka tegete biter. Valmanın hayalları, hatırlasın bunu, Impayra teredor, Katıplarında ışıraşığımızga çekti. Allah'a şükür. Elhamdülillah şükür. Konşak rayonu Mansur avulundan. Şilem ülkesi Kopeyski şehri militsiya kirdim Dvatvot'imde bir tuğan enim tıra. Nişe kildiniz siz bizge, bakmayın dingizge, kaderli kunaklar sizge, hürmet kıyık sizge. Kaderli hürmet siz bizge, hürmet kıyık sizge. 14 saat boyu geldik de indi bilderde yazıp beyim alayım hadi. Motor bir sinyalle. Hop hop. Bizning avulning oqshoni mana yo'lda kelib o'tirib yilg'alar bek yilg'alar yaratam. Mening o'zimning avulda Tozakiskiy bahala yilg'a bor. Жаңа yilg'a ko'ramda aytam, mana bunda nendek keng yilg'alar motor, igindar motor,
Sasılgan igenler madur, betin yakta her sasılgan igenler bik уже. Şunысы окшаны инде бик. Ну, давайте айтайын. Татарстанның границасын пересекетумен совершенно икенче жер. Это ол Бестинякман небо и земля. Это вообще цивилизация, оно бөтә яхшы. Димәк, Чиләбе өлкәсенә караганда, Татарстанда төзеклелек, матурлык күзгә чалына. Бик таба юлдары бигрәк бар. Garmuşunu urtağa alalım. Gel garmuşu urtağa gel. Kullarını da tuttuğumuz kutuları kuşattık garmuşunu. Hele ketekliyiniz. Dağın bir daha koyayım. Garmuşunu. Dağın bir daha koyayım. Bu Peygamberimizin sünneti şeşekler tutunuz. Mene siz de matur itirip yaşlarsınız. Allah'ın rahmeti bu. Bu Urus'ta başka, bizde Tatar'da bu Peygamberimizin sünneti şeşekler. Siz mene bunda pabakamızdan ki sen kudağı bunda kir, kudağı yana bas, yarı mehane. Geçeyinde toy diye atala bu. Kıdalar yağında. İkinci kıdalar yağında. Yolunu aşırız, kiyo bilen kilin siz olar nezdir mi karşı alırga? Evet! Bismillahirrahmanirrahim, abıstay zikirine ey, Bismillahirrahmanirrahim. Leyli kilinim, yaylı kızım başına yavuklar beyleteyim hele. Subhanallah, subhanallah, hazır bulayttır. Kim beyletti senin başına şeline? Annem. Kızım bulayın da, Allah'a şükür. Bizning avulda shunday adat, bu bik donliqli Orşa tubagi, Oshabosh degan avul, ishtirelar biz tomirlarimiz, ham Buyukdov rayonida birozgina qo'shilgan. Bizda bik yoratalar, eng birinchi bismillah aytib, tiling bolli bo'lsin deb kelinga bol qoptiradilar. Bismillahirrahmanirrahim. Kızım, mene tilin bal kibik bo'lsin, so'zlaring may kibik bo'lsin, shunga ko'ra senga bal qoptiring hadi boshda. Qoptirma qizlar ozor. Bismillahirrahmanirrahim. O'lima da qoptirma. Sizleringiz may kibik bo'lsin. Turmushim bo'ylab bo'lsin. Turmushlaringiz may kibik bo'lsin. Sen yaşayınız. Ayda Bismillahirrahmanirrahim. Avul bitirib. Çekti. O'zi oshamadı qarang. Xotinni oshatdi. Bismillahirrahmanirrahim. To'xta, tag'in bir gadal, bir mindal ikkisine bo'lirga mumkin. Ikkingiz birga bosib qarasiz. Sigalarmi bir mindal Ayya. Bir mindal. Alqishlaymiz, bravo. Xudolar rahmat etsin, rahmat etsin. Hoş geldiniz. Bizning qurbanlik var idi. Şuna göre bugün indi şunday zor qonaqlar kelu sebepli, qudag'iylar kelu sebepli biz indi uyga duo kirsin deb, mana ilk kunlarimiz tinch bo'lsin, ilerimizga barakat kelsin deb qurban osh o'zdirib olishga o'yladik. Tuğanlar bilan nikohlar bizning zo'r ettirib bo'ldi. Endi Chilaba rayonuna bordik biz. Chilaba өлкәсенә bordik, Qo'nashaq rayonuna, Mansur avuluna. Anda bik ko'ngilli, bik shunday guruh odatlarini bilan turgan xalq yashay ekan, bizga bik ishodi. Shunga ko'ra bizda endi mana zo'rlab shulay chaqirga o'yladik. Bu Qamatamağı urdaklari ishga olib keldik yoshlarga. Sözümüzde hürmetli usta bikemiz, bizim yolbaşımız, uktuşumuz Münevver Ağa biliriz. Başlayıcı bir. Bir dua kılıp alır. Allahümme enzil meytine müberek ve şahir mümkini ve iyyeke nesta'in ihdina sıratal müstakim. Ya Rabbim hayırlı bereket bizim yollarımızda. Canlarımıza tanıştık, tanıştık bizim iman bayrağı bizim her vartalarımızda. Ya Rabbim aziz rahmeti ve meliken. Mevzul lezi yeştehu indehu illa biiznih. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum ve la yuhitun bi şeyin min ilmihi
إلا بما الشق وسيق كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadakanın məğnəsi bitdiyen, hadisinde aytılgan mübarək hadisinde Muhammed Peyğəmbər. Bir-birinizə kiçkinəginə büləklər veririz. O kiçkinə büləklər tuğanlıqni mənə bilay arttırır. Mənə kiçkinəginə bülək də bizni balalıqqa qaytarar. Bizni tuğanlıq hisin arttırar. Mənə ixlas көңілдән qabul etib alırız. Həm balalıq bilən mənə samimi fitri iman bilən qabul etib alğaç көңілгə yem bular. Büyük zor beylemler yazıyorlar. Mənə şu kiçkinəginə sədaqəsi jetmir. Көп qayber nikahlarda, qayber beylemlerde. Üzerinin rizalarını Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatle emret edip bu bendelerin üzülgen sadakalarını üzerinin zor rahmetin bile kabul et ya Rabbim. Üzerinin zor rahmetin bile sadaka verişlerden dua emret etken cemiye ervahlarına eriştirip ruhların şart kıl ya Rabbim. Bu sadaka verişlerin sadakaları üzerinin rahmetin bile kabul edip onlara hayırlı ömür, helal rızıklar verip Xavf xəterdən imin qılsan idi. Bizdə Silivri köyündə şunday yola көрініс деп әйтілер. Бұл келінден бөлек бұларныға оңа ақса алып алалар құдағай. Ошамай, ақса алып алан. Бик зор рәхмәт құдағай. Менә сезгә. Менә бөлек келінден. Аллаһ рәхмәте булсын. Бик зор рәхмәт. Аллаһка өчен рәхмәт. Lan bizə nə? Келіндің сынияғынан сәйісірәхін енді қонақтарыңа. Бұл құдағай бізге көрініс. Süveylo. Bu Rizda Kodagay. Bu ne kızman kiyovga. Bu iki tastamal bizde şu yola elip gideler. Birahun şu tüpkü yokka. Birahun arayla. Şunan bizden kızdan bulak kül tedrelerge mene. Allah'ın rahmetleri. Tedrelerge. Çok doldu. Ay mene. Allah'ın rahmetleri. Ay şu. Kudağa, bir sadakat Allah'ın işi bizim bu kadar. Allah'ın rahmetleri. Kelin perde hevla şoy tağalar. Biz rahmat sizge kudalar. İşte savaşa bulsun birga tatlı olun. Biz rahmat. Менә сизәсез Татарстанда 20-30 еллык менә шулай күңелле итеп, ачык күңел белән борынгы әби бабайларын саклап яшиләр. Башкортстанда һәм Чиләбе ягында әле дә шундый матур йолалар саклана. Шуңа күрә аларның күңелләре хөр, алар аеруча самими тормыш белән яшиләр. Бу бик зур шатлык мондай кодагыларга табу. Valla kayımkızda yine bir taksaram, bizden her sığıp gittin, her gün aşağı baş kilini, tında, kaynanların yerinde dantip hayla, koroguz olabilir, fugiş negiz, birbirlerinden tatlı buluruz, birbirlerini yaratıp yaşağız, kev ikogizgele olsun diye. Çilebe kıdağıları mına da matur gına şunda yavluk bile gittiler. Mine neydi matur yavluk. Mine bula ittirem de indi şunun bilen rahatlanıp ile jireyim. Mine şöyle matur ittirip bu Çilebeden kelgen bülek. Bu Kunaşak degen ol kichkina Parij kibik shahar ol mene. Şunun janında Mansur degen bik damlıqlı avul. Qavatlıyım alar mene ko'ngillari ochiq, aqıllari oyiq. Bik tırış, ungan kişiler yaşıyor. Bu bik Çilebe'nin en damlıklı avullarının birisi. Maşallah diye aytdık şunlar. Maşallah. Hem indi bizim Fayır şekilde Nurgali de tek prostığına ilenmegen, izler ilengen 120-130 kilometre Argayaş degen bik damlıklı rayon var. Şundan kız alıp qaytkan anladınız mı Kunaşakka? Argayaş rayonu тоже bik damlıklı avul. Başını yiyip Kunaşakka qaytkan Mansur'da tura. Avulga kiyevga шығу bik avur. Менә син беләсең, Сыер тавасы да бар дип тора әле ул, әйме? Авылда рәхәт, бик рәхәт, матур, һавасы әйбәт, но эше күп. Төп йортта торган килен дөньядагы иң яхшы килен, иң сабыр килен. Әнигә дә башыя, кайнанага, кайнатага да башыя, кайнабыйга да, кайынсеңлегә дә, күршеләр дә бинокль белән карап торалар.
Anladın mı? Maşallah diye eytigal uzun ömür tirigeni tüp yurtta turgan kilimlerge. Mine bizning Milevşe de tüp yurtka düştü bunda, anladınız mı? Mında da kurşilerdekiler, yav meşirmedekiler, Raul Appay bilen Bibi Nur Appay'dakiler, İştiredekiler, rahmetler yavsın Milevşe'ge, rahmetler yavsın Eneske'de, rahmet yavsın Aygül'ge, rahmet yavsın hürmetli Nurgali'ge tüp yurtunu saklay turgan parlarga. Maşallah diye eytiniz hele. Subhanallah. Yurtta meclis devam ete, emin mene hava sulab oturam, aşağı başının yigit kızları bilen. Aynı nişik mında turmuşlar avulda. Allah'a şükür, balalar jiriler, beyler, jirliler, velosipedde oyun jiriler. Allah'a şükür. Kazandan balalar koytalar, avulda jiriler indi, rahatlanıp avul balaları bilen тоже. Balalar siz bu avuldan mı, elle kunaklarına koyttınız mı? Nişik avulda, rahat mı? Her yılda şulay koytasız mı? Her kanikulda? Mene bilesiz mi nişik rahat iken Ayşe rayonu aşağı başı avulunda? Gençlerge bəxtli bulsunlar, tigizlik də yaşasınlar, tüzlük bəxtli nikah bulsun, ya Rabbim nasip et. Bəxtli tövfiqlə, mihirli, şəfqətli imanlı ağlar üstər, motor gaylə bulup yaşarken nasip et, tigizlik də yaşasınlar, ya Rabbim. Amin, şolay bulsun, ya Rabbim. Rəhmət sizə. Şolay bulsun. Dik rəhmət. Sağ olun, gittik. Birek matur kamsılığız apa. Kimdirgen yine balayarı indi. Aşlarga kiyip girisiz mi? İyi, aşka kiyip yürümeyin, bula kiyip yürümeyin. Avulda şulay tuylar, aşlar yiş bulamı? Şastı bulmuyor, her bir şastı bulmuyor, siyire gerek bular. Bugünkü meclis şunun hatları rahatızdı. Tatar bilen Boşkırtның bir gaile ikanen rasladı. Ömür boyu şulay dost bulup yaşaysaydı. Yarar balakalar sağ bulunuz, isen sağ bulunuz. İsen sağ bulunuz. Rahmet. Sağ bulunuz apa. Yara isen sağ bulunuz değil mi? Yarar isen sağ bulunuz. Şilebi konakları aşağı başının şişme suyun tatıp kararga buldular. Şişme çıltır sine şişmeni sütünü Ateşler uysal bir yakın kıymet. Elle pişti milyen bağını Özüm de şişmelikte uçtan balasağımda. Bu balasağım ihime düştü. Şunday temdi soğumda şunday vakit sıra besele. Konsak rayonun Kunakbay yolunda uçtan. Kunakbay yolunda şişmelikler. Abba. Bu hattımda tamda. Az bitir ağar biteydi bu havuzdan yavuşka. Ben hoppak bulup qaytırım da Dağıstan'dan. Hoppara bulup gelgenim. Bu hattım tamla havuzip, alay mında kaynaşın bana. Balık mında. Yemenle indi, yemdi şunday motor indi. Yollaylar beyler. Reba motor bulup akıbata. Dur rahmet tezgah. Şulay kaderik de uzga bezdi. Bir gerek көңіллі болып қайтып кетербіз Алла бер, ha? Татарстанда ерхамда міне Аллаға шүкір халық бір, ойнайдар, жердайдар, бейдер. Аллаға шүкір. Не айтып айтуым? Mine Şilebe ülkesindeki jırlana turgan belki birer jırını bizge bile gider size. Әллә шулай айтып қарайық мекен, бұлдырай алырық мекен? Hayda жерлап қарайық. Hayda. Может бұлдырып қарайық.